Na. Apa yan? Ano di balay tayo, anak ko? Nanang? Nay, Nanang? pagka kayo ba't nanay? Apay nga, adi yung bagbaga nga gawid kayo gayam. Iti kasta, sinapad na kayo kumamati di Manila. Ala, Wan nga rod. sorpresaan kayo ko mga rod, anak ko. Angam, siyak matgayam ti masorpresa. Apay nga, kastoy matan tinagbanbanagan ti balay tayo. Ay, wan nga rod Napigsamat nga min ti kalkalpas a bagyo, iso analayos di balay tayo. Naikatpaykit din at ibubong ti kusina. Diyos ko. Sana balay, ta may sublimat la abdago si tisigod ti palay tayo. Basit lang nga na panaglinis na ito. Isarunok tumatan, nga raminan ti bubong ti kusina tayo. Nala, tulungan da kayon amang yun, nagitimaleta yung nanang. Ay, sanan, Mabel. Ituloy yun at tandaglinis. Iti kasta malpasadakos. Siya kung ti makaamo amang bagkat kadag iti maleta. Audrey. Apay nanang. Sino ti babae nga agin indayon dita balkon? Ha? Ay, ko nanang. Ni manang mayan. Sino a mayan? Kanagure ka. Kasla masikog mat. Masikog ka talaga nanang. Kabulanan ng tupay kit din. Ha? Sino nga rin ta babae? Apay nga da dito'y balay. Nobya ni Manong Sandro. Anya? Nobya ni Manong mo as Sandro kunam? Wen? No kasta. Adan nobya ni Manong mo? Katwan? Uremat ni Manang Mabel. Adamat yung nobyo na. Saan laangan na nobyo Ngamin, nabayagan nga kapkabalay da. Anya? Sa dinumot nga iti ayan tinobyo ni Manang mo. Nasapa mo tari mo ritay. Amangan no napanmanan na kibasketball Anya? Apay, awan trabaho na? Awan nanang. Napagpaglan nga istambay. Diyos ko. Ne. Sino nga dito nakamotora si Mangpet? Ni Clifford nanang, nobyok. Anya? Sige, panawan kayo pa dito Baliwan tayong tulangan ti agsarita inton malam. Amangan nga minum, maladawak pa iti trabaho. Sige anak ko, agananad ka kuma. Awan, sige, mapanakon. Diyos ko, anya ka din da ito anas ang batak. Diyak laing pagarup. At dagaya man ang kabalay dagiti anak ko. Awan ba't nadakdaka mata tunggal kasaritak ida iti cellphone. Aldaw magaya man. Diyak mo tin napupuutan ti oras. Kunak no parbangon pa'y lang. Hanggang na nga ito magaya man jay init. Ay dinasayat. Bumangon ako. Naimas ko matin tinaturog. Ay, inakman agluto iti pamigatan mi. Manay! May kayo mga tayo! Ciao! Ay, umuna kayo latan amangan. Napsugak pa nagkapiak nga min itay. Itay ito no pisina amangan. Maladaw akon. Ay, makamukay nga rin tanong di kayo mangan. Basta siya, mga anak ko, sanay, at apay papanakit nun, madamdama. Wen, mangan kalaktan itan Sandro. Mangan kaming tulaktan, inton mabisin kami. Una yan. Tidak man lang malakip mat nga ay aban dagiti anak ko. Amo damat nga daak dito'y balay. Talagan sa ngawanan sir-sirbik ka na ko ada. Oh, nanang, itay kayo pa dita. Inkay mo't manganan Wen. Sige lang, anak ko. Madamdama akto na mangan. Nasa papay madlaeng. Kan may sa anak matarumwar. Dituyak lang ang balay. Umay kay manganan. Nakaluto akon. Nangat yung luto mamasidana lang. Palatong nga nasagpawan iti karne ti baboy, anak ko. Wow, nag-iimasan.
Sigurado nga, dumanan ti makan ko no kastila When naimas day ta ingisak ken nalukneng ti karnina. Ay, kaya mangantay nga ro na. Una yun, Sandro. Mangmangan ka matlatan, adi ka pa agayap. Aha. Kaslawan ka balay mo, iti kastangar aramidam. Itay bigat, kastamanan ti inaramid mo. Nangan ka, siksika. Eh, po, no pinangan, makamukay mo ito na amangrik na. Kan may isa, nagayap mo ti ni nanang. Agridam kay kami na. Tano ko nada amangan, manganan. Maminsan lang kayap. Managim bubukod ka. Tabagim lang ti pampanunutam. Ala, gusto day tan balasang ko. Ala, sumango kakit din, tamangan kamutin. Saan anasayaat nga agrikyer kayo iti sangwanan ti panganan? Mangtad kay man iti pang grocery nanang. Ha? Kas makita yumat. Naibusan ti karga ti ref. Kas tamat tandag iti istak tayo adilata ken noodles. Naibus pa ikit din ti bagas Apay, di ka pa nagsweldo. Saan pa'y nanang? Manulaang mat nga ti sweldok. Ken maysa, nayutang ko amin ng ti sweldok itabulan. Anya? Wen, isomangtod kayo man iti pang grocery. Uno saan? Da kayon ti mapan ag grocery. Tane, adapay trabaho kinton madamdama. Ala. Siyak to nga ro din ti mapan ag grocery, anak ko. Sige nanang. Ibatik ti listan iti lamisan ijay kusina inton madamdama. Makamu kayon to lang arudan. Kitaan nyo latan no anya dagiti kurang. Owen, anak ko. Sa tino ti papanan nyo nanang. Nakapilas kayo man. Wen, rumwarak biit, mapanak gumatang kadagiti masapsapol dito'y balay. Itulog kayo na. Muludag pa lang ti motor ni Bayaw Junel. Ay, sanan anak ko. Mabuti nga agangkas iti motor. Ag-tricycle tulatan. Ay, kata kayo dito. Aywan kaya. Mangipati kayo man iti pang sigarilyo mi kan ni Bayaw. Anya? Mangipati kayo iti pang sigarilyo mi kan Bayaw Junel ko na. Apay, di ka sumrag aya iti trabaho. Awan ang trabaho na na. Nasuspende ak, nga po iti kanayo na pan nakaladaw ko. Naka po, isublidak pa yun, ikatinda ko na talaga. Anya? Ay, di yaw awan ti saritaan. Iti jokit din ti daw tamatag. Nayunan nyo, taagsyat kami ipay kanipayaw. Magururayan may, no adda dumte nga pagsayatan. Ne, agsangsangit kamatlatan ka anakan. Auntie Helen. Ay, Beron. Diyaga mo. No kasano ka kasalita na iti anak ko, ate. Diyaga mo no anya ti marigrik nagita. Nagsakit tinagam ko. Kasla madudog ti puso ka magkit-kita ka nakwada. Tunggal umawag da idi kanyag. Nakarespeto da. Naglaing da makisarita iti cellphone. Ang mapay nga ita. Tada akon. Dandan ni didakmat kaya ta kasarita. Kaslapay kit din. Kaslapay kit din likliklikan da kanti. Sadak lang kasarita no adda masapol. Wano ipagatang da kanya. Ay, mapaidala siguro akaanakan. Kasta nga ta, auntie. Nalabi ta kasta. Gamin, naklaat na iti panagawid mo. Di na pulos ekspektaran nga agawid ka. Sakit, nasangpata man na bagyo ti balayo. Saan lang aday ta? Ada pa yun na yun adwa. Talo pa ikit din Tano maminsan kat ijay matlaang amat maturog tinobyo ni Audrey. Di naman laang inikan it importansya ti rigrigat kan sakripisyo para kadakwada, auntie. Pinagadal ko ida. Tapno ti kunhat kat
makabirok damat itinatalgad at trabaho da. Saan mo't gayam, tanaki asawa da nadagos. Tinasakit. Saan naman laang nga imbagbaga kanyak. Awan man laang pulos nang ipadamag mat kanyak. Najak nagawid. Jak pa'y namuan di kastoya sitwasyon ni Jay Balay. Ay, kana-kanaya. May samot na dyan, Nestor. Imbis nga isukumati, mangan andi ngay itagan niya. Saan? Tadamot gaya man sa bali, akadenden na. Ay, nagsakit andi. Nagsakit na gito'y anaamuak. Abay akas to'y matan, tinagbanbanagat ti pamilya. Abay ngayanti. Hala, uston ka anakan. Nalabit apan nubok laan ti Diyos na ito'y kan ka. Di ka ko maumibibat kan kwa na. Kumararag ka, kat dawatam ti panarabay na. Day ti kasayaatan nga aramidam kaanakan. Hello, Johan. Yes, Santa Veron. How are you? Why you look sad? Is there any problem? Johan. Why are you crying, Auntie? Please help me. I want to go back there. I don't like to stay here in the Philippines anymore. But why? I will tell you when I go back to your house. All I want now is to go back in your place. So please help me. Please help me, Johan. Okay. Don't worry. I will tell my mom to work your papers tomorrow to the embassy so that you can back here soon, okay? Okay, Johan. Thank you so much. No need to mention, Auntie. Just stop crying, okay? Everything will be okay. Okay. And again, thank you so much, Johan. As I said earlier, no need to mention. See you soon, Auntie. See you soon, my dear Johan. Talaga ka di, adikat malapdan nga ang sublay jay Hong Kong kaanakan. Saanan, ante? Nakapagdesisyon akon. Urayan niya pa'y di mapaspasama. Agsubli. Kat agsubli ak kadagiti sigud nga amok ijay Hong Kong. Awanan ti makalapit kay kanyak. Ay, Beron. Impag ijay, ante. Tamo da abaloran dagiti rigat kan sakripisyo. Saan akas ka dagiti mismong anak ko. Kas tamot kan ti awanan pain nga asawa. Di daman laeng pulos inikan iti patag dagiti sakripisyo kadakwada. Ammo ka din, dagiti anak mo ti ipapanaw mo manan. Saan, ante? Jakin pagkakadakwada. Hapay no kasaritan pa'y idama minsan. Saanan, ante? Dadakkel damatan. Makamu damatan iti biyagda. Beron. Awan mo't siguro makunada kanya, ante. Pinagadal ko matida. Sanak mo't nagkurang anang bagbaga kadakwada. Jak mo't nagkurang anang ipawit para kadagiti kasapulan ta. Intid ko amin ang masapul da, ante. Intid ko amin adawatan da. Ngam, anyan. Takasoy mo't gayam ti masangpatak. Beron ka anakan. Di ka ko magumurgura iti ibagakwan. Ha? Di mo ko maipabasol amin kadagiti anak mo ti kastoy ang mapaspasamak ita iti pamilyayo. Ha? Anya ti kayat mo asawen, Auntie Belen. Amom kanakan. Dumalata ngamin, no si ka mismo tinang padakkel kadagiti anak mo. Mabantayam, ken maiwanwan mo ida kadagiti aramiden da. Auntie. Agasamet nga iti agarup 15 atawan akaawan mo iti danada.
Puno ang nagsakripisyo ka. Ngam sabay kumata maawatan mo't ida. Masiguradok a presensyam ti sapsapulan da. Saan kat akwarta, puno ang yaman anay materyala na banag. Ada akong ditaan ti. Ang maawatan da kumamat. Awatan nyo mat kumaa ti sitwasyon ko. Awatan nyo dagiti rigat kan sakripisyo ang nag-abroad. Tapno laang maitid ko dagiti kasapulan da. Ay, maawatan ka mo't kiti kaanakan. Diyak mo't kiti kanunungan dagiti anak mo. Tatalaga mo't asaan a may parbeng ti kasjay nga inaramid da. Awan ti sabali at awat ko. No di ti pan nakaurnos matlaang ti amin, iti nagbabautan yo nga ina kaanakan. Apay, Nestor, anya ti masapul mo. Tapay nga inkuyog mo pa'y dagiti anak ta nga imay dito'y balay daan ti. Pagkawanin na kumabakit. Pag-asim, tandi ka nagsubli ije Hong Kong. Agdagkan nito, agditin natayon ka na anak na. Naladawan ti amin, Nestor. Ah, Awanan ti makalapit pa'y kanyak. bakit? Agububan kan. Ngam naalampay laang ti agbabai kan pumutot iti sabali. Manipod ita. Awanan ti maalayo kanyak nga uray piso. Pagkawanin na kumabakit. Pagbabawiakon tinaramit ko. Ipagpagapum kumamit ka na anak ta. Kas na ko, Nestor. Naladawan ti amin. Nalpasan dagiti papeles ko. Agraman ti plane ticket ko. Nawaya kayon iti babaim. Uray agden na kayo aginggat kay kayatyo. Kat na maipapanmot ka dagiti anak ta. Panagkunak. Nalpas mo ti obligasyon ko kadakwada. Dadakildan. Amud amot siguro ti agbirok iti bukod da apagsayaatan. Palagagayam nga agsubli ka ni Hong Kong nanang. Wen, dadakil kayon. Amuyo mo ti nasayaat kan saan. Amuyo mo ti agbirok. Isa, makaamu kayo mo iti biyagyo. Total, nagdesisyon kayo mo't adakta kayo. Nanay, Pasensya kayon. No nagbalin kami asukir nga anak yun, nanang. pasensya kayo na. Anong kasto tinasangputan nyo? Nakaadal kami ng pweso. Ngayon, istambay kami mat kanimanang mapel. Imbagpay ka ni Audrey. Tadan na talaga na trabaho na. Pasensya kayo na talaga, nanan. Gusto ni Sandro nanang. Da kami paikit din nga inauna ti awan trabaho na. Daman masarakan mi. Ngam pa extra lang. Saan kami matama regular? Pasensya kayo na. Nunang namnama kami latan kadagiti paw-paw itiyo. Pasensya kayo matan. No saan mi man lang apulos nga inbagbaga ti may papan kadagiti inkabalay mi. Kasta matan ti may papan ka ni tatang. Kinapudno na, nagbutan kami ngamin na saan da kami napawitan. Iso ngayon limod mi ti amin. Sabay ko mata mapakawanda kami, nanan. Okay lang. Talaga siguro akas na tibiyag. Anyang ay ngarod. At daditan. Naska na sangwen tayo no anyaman ti kasasaad tayo ita. Day tamot ti pinili yu abiyag. Iso makaamu kayo mat ngarudan. Agsubli aki di Hong Kong. Ngem, di yun namnamaan apawitan kayo manen iti pinulan. Agbiro kayo matan iti kabukbukudan nyo. Tapno mabiyag kayo. Sakbay a pumanaw ka kaanakan. Palagipan ka pa'y iti maminsan. Ante, Maawatak ti marikrik na mita. Ngam pangaasim, tadi ka kumaagimula iti sakit tinakam ka dagiti anak mo. Uray agsubli ka ni Jabalasiw tao. Kanayon mulat ta kumaalaglagipan. Nga adda dagiti anak mo dito'y nga agur-uray iti panagawid mo.
isuda ti pudno a pamilyam. Isuda ti pudno amang ipatpatag ken mangay ayat ken ka. Auntie, Kas kanayon ko nga ibaga. Kumararag kay ti Diyos. Dawatem ti panarabay na. Kat sapay la kuma. Tamaurnos tumatlaang ti amin. Sapay kuma takapya ti agari iti nagbabaetan yung agina. Kas tamat dan iti asawam. Diyos ti kumuyog ken mang tarabay ken ka iti panagsublim iti Hong Kong kaanakan. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan. Padas nga aging ga itaket kaslatag tagay na pailaang ti kayarigan na. Padas anang tetsaem kada kami nga agiina. Ketapno nalawag ti amin, rugyak man ti agsalaysay idi adda akpailaang ijay Saudi. hello anak, kumusta kayon? Okay kami lang, matnanang. Da kayo ngay. Ay, Rika! Roger! Umay kayo! Adaawag ni Nanang! Darason nyo! Hello, Nanang! Kumusta ngay mo ti trabaho yo dito Saudi? Hello, Nanang. Kumusta kan? Si ti Apo, nasaya at matlat ti kasasaad ko ditoy, anak ko. Nasaya at matngarod no kasta, Nanang. Wala. Napay, sa dino ti ayan jay amayo. Awan ka ti manan di tabalay? Kas iti sigod, Nanang. At damanan ijay likod ti balay ni Tatang. As-asikaswan namanan dagiti taraken na amanok. Kaslay sungarudan ti asawa na. Bigbigat pa lang, isuntiat aprusan na. Andiya. Wen nga rod isupay ti unaan na apakanan, sakbay nga agluto iti pamigatan mi. Nasaysaya ato na ti kasta. Ngam ti minala, mamapan aginom ije tersena ni Antiyo at Teresa. Isumat lang nga isu, Nanang. Kat nominal nga ibaon na ni Roger amapan gumatang iti arak. Wano saan? Mangdagas, ije tersena ni Auntie Teresa sakbay nga agawid. Anya? Una yan. Talaga nga awansan pagbaliwan jay amayo. Na ito lang nan, tiki naman ang inom na.
Rika, Rhea, Roger, bumangon kayo ditan. Aldaway, nakaluto akon. Dahil tala mangalan karamidan niyo. Hanyat orasan, tatang. Ang alas 6 na itag sapa. Bumangon kayo ditan. Tadi kayo maladaw ang mapanang eskwela. Nasapa pa iman. Anya alas sapa. Aldawon ni. Rumrumwaron niya po ilit. Baka turturog ak pa'y lang, tatang. Madamdama pa'y. 5 minutes pa'y. 5 minutes dita. Bumangon kayo kidin. Bumauton jay, insagana ka pamigatan niyo. Ringam ka din nakitad din. Wen, tatang. Oy, Rika, Roger, bumangon kayon. Aldawon. Hello, lakay. Hello, bakit? Kumusta kan? Kumusta ti trabaho? Ay, kinasaya at mo't alakay. Da kayo nga'y, kumusta kayon? Sa dino ti ayan dagiti anak ta. Awan na pa. Di na pa si Mangpet manipod pagadalan. Napanda nag-eskwela. Ay, wunan niya. Webes pa'y lagayam ita. Ay, kunakit din no Sabado. Ay, sus. Apa kumabaw ka na ya bakay? Ay, wun nga tan-a. Bumakot mo't ngaminan da tao. Agawit ka ngaminain. Narikat no bumakit ka dita abroad. Ay, kaya't ko launay ati agawid, lakay. Ang kasanon nga iti biyag tayo no agawid ah. Sapay agis eskwela pa'y laang dagiti talungan nakta. Agdumli kayo dak abakit. Makikonstruksyon na kiti aldaw. Agpasada akmat iti rabi. Scholar mo dagiti talungan nakta. Iso nga awan nga ron parikot karagiti tuition da. Ay, wan ngam kasanon nga iti inaldaw abalunan da, kan pamasahe da. Kanon tayo pa'y ngay. Kan may sa, awan mo't amo ka mabalin ko kuma pagtrabahuan dita. Tauray agawid ako ngagpaiso. Alangan mo't ngagmulmulagat aklatan dita balay. Kahit man ano ngay no ko na ngagmulmulagat kalaang diti balay. Tinapateg, agdidin na tayo kadagityan nakta. Naragragsak mo't lang no kumpleto tayo asang kapamilya. Dayta, ti kapapatgan bakit? Ala-alawanan, nangabakan Ricky. Bayam, tapanunutag ana imbag. No agri nyo akpay iti kontrata ko no saanen. Ala, agin inom kayo manan, tatang? Basit lang mo anak ko. May salanga po tiya. Pangpayamas iti turog. Agas ti bambanog ko na naman. Wen nga minalam kayo matan nga uminom. Inton kon, makaala kayo iti sakit yo, kapo iti day tangar aramidan yo. Saan mo ngamin nga ibagbaga Uray jak ibaga, talaga nga isumat lang ti turong na, gapo iti kaiinom yo, tatang. Awagan man kit din ni nanang mo. Kaya't ko ang makasarita. Anyat orasan aya. Oh. Agalas 7 ni Tirabe. Alas 2 da pay lang iti malum ijay, tatang. Sigurado ang madama pa iti trabaho ni nanang. Umawag tumatlaang dayjay inton madamdama. Ited mundo nga rot adagos kanyak no umawag, word. Ibatik ti may sa cellphone ko, tatang. Rumwarak ngamin. Agsara kami ni Dominic. Ada na patagapagsaritaan mi. Da kayon tun ti makamu amang sungbat iti awag ni nanang. Anya, masikugkak kunam Rhea. Wan, nanang. Sorry. Ay, unay kamutan. Second year ka lang iti college. Ang nagpasikugkakit din. Ay, kasanon nga iti panagadal mo ita anak ko. Agsardengak pay laang, nanang. Unay kamutan, Rhea. Sinayang mo ti scholar mo. Ay, sinayang mo anak ko. Sana bali, nanang. Ituloy kong tumatlaang. Apa man ang makapagpasngayak. Ay, diyaga mo ti bagak. Nanang. Halakit. Anya ngay nga rod. Addaditan anak ko. Awanan mabalinan tayo. No diti mangsango iti agdama akasasaad mo. Nagsarita kami matan ka ni Dominic iti kalman. Kat naibaga na ano mabalin.
Agkalaysa kamin sakbay a dumakkel ti tiyan ko. Dumanon da ka noon, nanang. Mala, itid mo man nga rod, kanitatang mo ti cellphone. Agsarita kami, maipapan iti dayta abanag. Kumusta la kay? Anya nga iti nagsasaritaan nyo kadag iti dadakkel ni Dominic. Ay kat nalpasan at isaritaan bakit? Napitsaanan ti kasardag iti ubing. So nga gawit kan, datakadwa ka mangimart sa iti anak ta iti simbaan. Ay, ket kasanungay ka no, ti magastos iti panagkalaysada. Gastusan mo't laeng kadi dagiti dadakkel ni Dominic. Amangan mo't no namnamaen da, nga da iparwarta. Nang runa ket amuda nga adaak dito'y abroad. Naipagamot kat di ti ama ni Dominic, nga isudan ti makaamoy ti amin na magastos. Amangan no nang ikarkari ka manen, itinoan niya laditan. Saan mat abakat? Ti kunak laeng, anusan da ano nyaman ti maitulong ta. Isuda ti lalakyan. Isu nga anusan da nga rod at gastos. Wala, hanggang tumulong tamutlat tabakit. Naringkat mo't ano awan na pulos ti may paruwarta. Uwan mo't kit di ah. Okay, kasanaw. Magawit ka na, tapno takadwak ang mangimart sa iti anak ta. Diyak pa'y maipasigurado ti panagawid ko lakay. Padasok ati agpakada iti amok. Bareng palubusan nak nga agbakasyon. Angam no saan, awagam ni nanang. Ta isuntun ti kaduam ang mangimartsa iti anak ta. Anya? Ay, ininauna nga anak ta ti agkasar, bakit? Apay, palubos mo ka de, hindi mo matindara. Uray kayat ko ti agawid no di nakmut palubusan ti amok lakay. Awan mabalin ko. Ken maysa, masapul ati kwarta. Masapul at tumulong ta iti magastos. Tapno awan mo't ama kun kuna dagiti abalayan ta. Ay na, nakaluklok bagmatan ti apo ko ta. Wan nga ron bagay, nagkagsan nga awiray. Makakit nga saklutan. Ay ket ano sam alakay. Umuna nga apo ko ta dayta. Isu nga ano sam nga awiren. Makawit ka mo't nga minin, bakit? Ito kasta, maawa-awir mo matan ti apo ko ta. Wanda kay. Umadanin ti panagawit ko. Agpaisaw? Wen, di akong agrinyo iti kontrata, agawid akon. Ay, nagsayatin lo kasta bakit? Kamaw dyanan na, agdedin na tayo matlangay. Wena, ay kailiw kayo ngamin una yan kadagiti anak ta. Agraman ti apo ko ta. Bakunak asya kung ti kararagsakan nga ama kinasawa itagundaway glory bakit? Tapay mo't lakay. Wan tanapat gamot langan ti kitaw ko. Napatgan matlangan ti kanayon nga karkararag ko. Asapay ko matagdin na tayo matlangan kadagiti anak ta. Unay. Agyaman akta nagawid ka matlangan. Kalpasan ti dandani 5 atawan na kaadami di abron. Ay, kapeditan atan eh. Ado umeten ti marikriknak. Kaya't kumeten ti akin analakay. Iso ang nagawid ak meten. Sana bali bakit? Ikarit nga igad ko tagtrabaho. Iti kasta, saan tayo ngagbisin? Alawanan. Adamo basit urnong ko. Kan
Ada inted ti amok a bonus ko. Aramatag tay jay amang rugi uray basit laeng a negosyo. Isupay pangalaan tayo para iti inaldaw masapsapol tayo dito'y balay. Wen bakit? Agtinulong ta para ka nagiti anak ken apo ko ta. Ay sos, arak manen tasang sangwom rikay. May salang mo ta butilya bakit? Kaslaan na bang panugak namin na nagpasada? Pampahimas iti panangan. Pampahimas iti turog bakit? May mas mo nga agpaiso ti maturog rikay ngam makadisturbo mo ti urok mo. Isaya? Ay, saan ba ta? Ay, Roger! Ay na nga tayong palutok kapulutan na nakaw. Mabitlang ba ito yung tatang? Ikisak lang ay. Imasa ma, tapno na imas ni Paris to yung gin asyat kaw. Tatang! Ay wen, nagsweldo ka nun ni Rika. Kat nagpawit iti para dito'y balay. Inbagak asika ti pangipawitan na. Dagasumton intun aggapu kang agpasada intun bigat. Ay wala, imbagman ta nagpawid di anak ta. Wen, isumot ti nagdisnudo ang nagpawit. Jakmot nagkidkid daw. Nasayaat mo't nga ron noon nalagip na tayo mo't pinawitan. Awen na, hanggang masaysayangan naklakay. Imuna ni Rhea, nagsikog, iso ang nagsardeng ang nagiskwela. Agingga ang nakiasawa. Ita, si matutmutin ni Rika. Iso nga, ada iti ayan ti ikit na ang makitigtigid nga aglaklako. Kaya po, sayang dagiti iskolar da. Sayang ti kinasirib da. Ay kat talaga kas tatibiyag bakit? Anya nga ron? Saan na siguro agasat ti makaadal? Saan na bale? Dapay mo't ni Roger. Marang isunto ti makaadal kadakwada ang agkakabsat. Gustunan, baby. Maturog kan, tapno makalabamot ni mami. Ibuli baby, kasi akong timang paturog, Rhea, anak ko. Oh, agi na kayo pa'y tatang. Kasangsang petiyo, pan nagpasada. Ay, nakapoy nga ron ti biyahe ita. Isa, nagawin ako na. Sakto, agpasada inton malam. Nalamot to ni baby, ta siya akong ti mga awer. Sige. Kam tululog, apo. La 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 la. Oo, makita mo. Maragsakan na nakakita ka niya. Unyag pa iso tatang. Sangit itay. Ngam itida kayo tinangigam. Angkat katawa mo. Wapo nga mintilulo na. Oh, saan ka ni Apok, ha? Oh, makaparayaw ka talaga nga ubinga. Hala, kanayunan nyo nga minmat ati umay nito'y balay, anak kaw, ha? Tapno, awir mimat ni CJ. Ano, umay mo lang ta ibati dito'y no ka, ha? Wan tatang. Bayan nyo tatang. Kanayunan minto ti umay dito'y balay. Bakit? Apay na kay. Simangpat ka din ni Roger? Wen, itay pa'y Ikaman, iti gatang na iti Jin. Inumakinton malpas ko ti aghalo black. Roger! Roger! Apay ka din na. Ingkaman pa'y kano igatangan ni tatang mau ititsin. Uy, mabitlang. Isa na pa'y gulapit ang itili niya pa kamano. Madamdama ka nubi ay. Sa madama nga agsalsal lapay kadagiti linabaan na. Oh, arita. Nalpasan ti panaghalo black ko iti balkon tayo. Hoston tumot na mamaganin ton bigat. Palitadaag taw, apama na malpasak ng agpasada. Alawin alakay, angam aginana kamut Di mo unay abuswan mo't ti bagbagay nga agtrabaho. Saan mo't kat aras day ta? Wan mat ka diya. Agam sayang nga rot aldaw, bakit? Di kagda nagtakabalak mo.
Maminsan ton ti panaginanak ton malpas ko nagitar aramide. Aday ta. Naluto kon tituyo ken itlog a pamigatan mi. Idasar kon tasaak to agayab amangan. Anya day jayan? Diyos ko. Ricky, agring ka. Tatang, Ricky! tatang, Ay naapo, awagam ni manang mo areya. Ibagam nga umay dadagos dito balay. Itaray tayo ni tatang mo di ospital. Kartingam! wala na. Saan? Sana po na ito. Tatang! Tatang! Tatang ko! Pagimbati na kami matang. Apay tatang. Kami paiitan, Ricky. Kasano kami paiitan? Apay ngayon pati na kami matan. Apay. Agreeing ka dita, pang-aasim. Ka, Ricky. Tatang. Kasano paiitan na iti plano para iti pamilya tayo? Para ka dagiti anak na pukom. Kasanon, Ricky! Abay ngaya pinanawan na kami matan. Nayawag mo ka din kadagiti abalayan ni Zela Union. Tinapasamak ka ni Ricky, anak ko. Uwan, tatang. Kay, anyang ay ti kunada. Kaanaw ti umayda. Inton bigat ka no, tatang. Nasayat ba't nga no umayda adagos. Iti kasta, mabantayan na pa iti sumagmamano arabi iti bangkay ni Ricky. Tatang, kasano kami paitan? Awanan ti asawak. Kasano kami paitan kadagiti anak ko? Nasakit man, hanggang laskan nga awaten tayo ti amin. Lalabit nga na napimpinta sa plano ti Diyos ka ni Ricky. Kastamutin ka na kayaw nga imbati na. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Nakasalsalun at mati asawag. Hanggang apay akala at matlata na natay. Apay ngay, tatang. Ay, talaga ano sakit. Nang rurak at biglaan pinapasamak. Kas nakunakaw na nakaw. Nalabit nga na plano ti Diyos. Isu nga awan mabalin tayo no diti mga klon. Iti kasta agasat ti asawam, anak ko. Ay na, Ricky, anak ko, aya. Apay nga, ya pinanawan na kami matan. Apay. Nabayagan dita nagkit-kita. Kano lang idinagsarita ta iti cellphone. Gamita, bangkay kamat na sinang petag. Ricky, anak ko, Ricky. Ay, unay matlakit dinagasgasat mo, anak ko. Dudwa kay langarunan nga ang kapsat. Ngam nasapa ka payapim manaw. Ay, unay, anaya. Uray na laing nga aginom iti harap ni Ricky, nanang. Di na kami pulos pinaybayan. Sanda kami abinisin. Nakasingsing pati asawak, nanang. Hindi na pa'y pulos kinabkabil dagiti anak mi. Manipod ubing da. Aga pa kami man. Ngam, isumat na ang adagos. Ti umuno na makisarita kanyak. Isu ti agsori. Isu ti dumawat. Iti pasensya. Ricky, anak ko. Ricky, burinak
nakaw. Apay kaya pinanawad na kami matan. Apay kaya nakaw. Ay, nagalupay piman di plano na para ka nagitanak na abalayan. Ang manyan, nakastimat sinapasamak kan kuana. Nagkas ang apasamak. Kaslasana nagapapatay. Huwag nga ron abalayan. Unay matlakit dinaya. Ay na, kano nagmayat pa iti saritaan mi idirabi sakbay anaturaw. Agkat-katawa pa yamang kan-kantsaw kanyak. Ang najigaya man ti pamakada na. Hala, itaan niya nga ron ngay. Tas nakunakaon, talaga kasta tibiyag. Dita amin, si turong tayaw. Iso na lang na talaga nga adda umununa at damit maud uday. Nasakit man, hanggang naskin nga klunan tayon ti amin. Nalabit, ngaging galangan dito itintig ti Diyos, abiyag ni Ricky, abalayan. Siyak ni Luisa manipot probinsya ti Abra. Naawis akmat ang nagsurat tapnoy nakiyabkas ti saam amarikriknak iti agdama. Kat patsyak ang makaibati daytoy iti nabalitukan nga adal, nang runa kadag iti padak nga ina ti pagtaangan. Manager iti maysa akumpanya ti asawak iso adakkel ti sweldo na. Iso nalaeng taada ugali na adyak maawatan. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Bakit? Mangyawat ka man iti medyas ko, kan pakialam mo ti sapatos ko. Mabit lang lakay. Parta ka matanay, aldawain. Among mo tadyak kayat ti maladaw iti opisina. Wan ka di. Oh, ato yung timedyas kan sapatos mo lakay. Agyaman ak bakit? Ay wan ka hiyam. Mangibati ka man iti pang grocery kan pang palinggik. Naipos kami ng ti karga ti ref. Ato iti 2,000. Mangala kay ti karne ha. Saan man na puro natang tigatangam. 2,000 lang? Katuan, apay, kurang ayan ita. At dayo ang akurang Marlon. Manumat laeng nga iti magatang na daytoy. Ay kat i-budget mo Luisa. Anya? Amumot nga awan pa'y sweldo. Pangkaan kan panggas ko lang ang tinabati iti wallet ko. Uray saan kang amina na mga iti frozen foods. Diyak kayat dagi jay. Karne kung sida ti alaam. Di mo kayat angam isumat nga ti kayat dagiti anak ta. Basta i-budget mo reta. Kita no anya ti pakaanayan na. Di iso, tigatangan. Alawanan. O sige, tama panakon. Aldaway. Sige. Sumaruno akmat laang arumwar apaman ang makalinis ak dito'y balay. Anya kay dagita insangpot mo lakay. Nakaad-adumat ti awit mo ang nagawit. Gimata nga kiti baro sapatos kan pantalon ko. Ne, katno kagat-gatang mo lang iti baro a sapatos mo hindi na panalawas. Barbaro pa'y dayjay Naminsan mo lang mat ngayon usar dayjay. Uy, hanggang jakon usaran dayjay sapatos ko. Isublim iti karton na, taytet kuntun ka ni kasinsin boyet. Dumamdawat ngamin. Isuntun ti pasarabok ken kuana intun agawid tayo iti probinsya. Pasarabo ko na? Uy, Abay, nag-abroad ka ayata masapul nga dapay pasarabo da intun agawid ka. ay kat amumutin nagda ka diti syudad bakit? Kasla ka mutin nag-abroad no agawid ka iti probinsya. Nang ron nabayag adida ka nakita. Dumawat dalat tayo ti pasarabo. Sa bagay matkit di Inton maawat ko ti bonus ko. Mabantayon to ag shopping. Mangkita ta kadagiti nalalaka t-shirt ken kalugong.
Ta isunto ti inayon ta apasarabo. Ipa-Christmas tayon ton kadakwada iti probinsya. Ay kadwan ang arod. Adakan ka day tamaylon. No iso di ko nam di iso. Luisa! Luisa! Lay, di ka magkawakas ta pare. Kasarugat nagbayag matatatim paluto kapulutan ta pare. Luisa! Partakam, timpal paluto kapulutan! Wala kay, mabiitan day to. Umayan. Ay, kaiblat ka man ako lakon pare. Relax. Amumata tsak kaya tiyagur uray pare. Ato yung tipulutan niyo, lakay. Unay katapayak mo na yan, Luisa. Itay may paing orayan na ita pulutan. Nakabumpuntok kan tumad kami nga gunggunay. Suron kon. Ay, pasensya ka na, Marlon. Amumot nga do ti aramidag. Inlutuan kan pinakan ko pa'y dagiti anak ta. Inun unam kumangamin ati pulutan may sakbay nga na si Kasom dagiti anak ta. Marlon, Nakababayin ka ni Pare Wilson. Awanan nyaman na Pare Marlon. Si Kamay. Siyempre, ununan na paiman ta dagiti anak yaw. Ala. Pumanaw ka nito yan, Luisa. Ingay tuloy yan. No nyaman dararamidan. nasayat mo ta nakariing kan, Marlon. Ay, naturasan bakit? Naladawak samot na. Naladaw asasawang mat, Marlon. Kat no Sabado ita. Ha? Kastaya? Ni, Sabado gaya ita. Kunak no Lunes ita, bakit? Sabado nga, Rod. Kasta ulo ni sakit di ulo ka. Nasumpurak sa tinminom idirami. Talaga na sobra ang Marlon. Ha? Agasan man, may turid nak pa yan abog-kabugkawan iti sangwan ang ti kumparem. Aya, awan mat malagip ko akas na bakit? Imposible mat adi mo malagip. Kat saan ka pa'y mat unay anabartag edi in-serve ko ti pulutan niyo. Awan nga raw, awan malagip ko. Lubilang man tabinugkawan ka. Ang mga nadamot niyak na guston nga naramid mo. Inununak laang mat a pinakandag iti anak ta. Sakbay nga inlutok ti pulutan niyo. Ngam, isumat ng tinangbog-kabugkawam kanyak. Ay kat basol mo mat gayam. Amumata diyak kayat ti aguru uray iti mabayag. Nang runa kat ada ni Pari Wilson. Nakababayin mo na no pagurayam iti mabayag ti bisita. Marlon, Isu adi ka nga ron reklamo no nabugkawan ka. Ngamin, basol mo matlaeng. Nawatam. Renson, Zia, agawaan nyo tagunay. Nas ka na masapa tayo magbiyahe. Tane, narigat ni matraffic. Wan, Daddy! Umayin. Si Kangay bakit? Naisaganam ka di aminan nagitiyawid tayo? wala kay. Ada amin ang itilugan. Siguradum lang, ngawan nalipadam, ha? Awan, lakay. Sigurado ak na ibunag amin ang itilugan na giti mayawid. Nasayat mat nga ron. Aguray ka. Oh, payakas na ti pa ng matmat mo kanyak, Marlon. So katamman tabadong. Ha? Agbado ka matitidesente, Tay kasla grup-grup abak nang. Saan ka ta kasla ka mat katulungan iti day taasot mo. Anya? Nakababayin ka na iti sangputan tayo abisita iti balay. Kita mo tatoy purmak bakit? Puro branded ti suot ko. Ibagay mo mat kuma ati isuot mo. Sana kasta. Ay na, agluto ak tumat lang inton sumangpagta ki Jabalayo. Isu ahus tumat da ito'y asuot ko, Marlon. Ay saan? Doko na ka sukatam. Sukatam. Ha? Wala. In ka sukatan tabadom. Partakam tani. Aldawoy. Dahil iti pasarabo yun, te. Nagalok motlangin ka na kayo iti umadani na Pasko, Ay na, nagsaya at kalakip din ka anakaan. Pagyamanak unay, tamalagit na kami apurwakan, tunggal agawid kayo. Siyempre mo ta, Ante Loretta. Dahil mo, ti para ka ni Uncle Puldo, Ante.
kalugong kan kamiseta. Ay na, agyaman na ka talaga, Marlon. Sapay la kumatad adupay aparabor ti dumtengken ka kad iti pamilyam. Awanan niya man na, ante. Talaga kasta? No asino ti addaan di so ti mangted. Ba nagapagyamyamanan mi unay kaanakan Marlon. Sapay la kumatad di kanto agbalbal yaw iti kasta naman ang parabor mo. Tatno ado kami matamayranon iti kinasaya ti biyag mo kaanakan. Ay kaya tuwan na, Auntie Loretta. Kas na ko nakitayan. No asino ti addaan, iso ti mangted, ken mangibingay. Ano pa dito ya? Siyempre, saan lang mo't adda kayo ti kabagyak? Ado kayo, iso anas ken lang nga pagbibingayan nyo. Ay na, nagsayat ka talaga, Marlon. God bless you more, kaanakan. Sa tino nga, tinanging kabilam ka nagiti ginatgatang ko ako nakapang pasarabok, Luisa. Ada iti karton ni Jay Salas lakay, nakalasin ni Jay. Ada iti abay, dagiti maleta tayo. Ay kating kaalaanan tanay, agsasangputon nagiti tattao. Iwaras ko inton madamdama. Huwag lakay, mabit lang, tamapan ko alaan. Darasama, Wan, unay kan aya. alam pa iti imported nga arak di tayan ti aparador. Tayo ti pasango ka Uncle Puldo inton madamdama. Oh, ato iti arak. Daytoy mo tinakakarton nga iwaras mo. Adamat din dita dagiti candy ikan chocolate para ka dagiti uping. Nasayat mo't nga ron no kasta. Isaganam amin dita, tapno day talamang iwaras ng ti aramida inton madamdama. Wan, nakasagana nga rudan amin dita Marlon. At dan dita abay mo. Kat kasano dagiti makan? Naluto ka di aminan? Itasaryo mo din tamangan tayon. Anyat orasan na ang mga mabisinan dagiti bisita. Nakababain. Nanay. Apayan, Luisa. Agsangsangit kamutan. Apay, anyat mapaspasamakin kabalasang ko. Ay, kuha na nang. Didaklat ako man panpansinan. Awan lang daytoy nanang. Tika di panang bugkaw manen ni Marlon itayken ka ti pagsangsangitam. Nanang, Ay na, apay, di ka pa'y laeng nairuam aya iti asawam anak ko. Di mo't kasjaya na sigaw, di pa nagsasauna. may kawak lang siguro nanang. Nang runak at ado ti tao itay binugkawan nak. Kasla na ba inanak ngamin unay itay nanang? Ay, malala, husto nan anak ko. Bayapta kasaritak to ni Marlon. Ay, saan nanang? Amangan no ibaganan tumanan ang nagpulong akada kayo. Ay, Bayan yun. saan? Saan balasan ko? Madimot nga agpaisaw ti kasjay ngay naramid na ken ka. Okay lang. No, da kayo kumala nga dua. San ba? Tanaga daw, tinakangag akasta. Dagiti bibisita. Ay, maday, ti kasjay nga ugalin na. Intun bigat gaya man ti panagsubliyo ijay syudad, anak ko. Wala na. Agbati kayo manon dito ya. Anya ngay nga ron, ijay mat syudad kayan ti trabaho. Kaano ngay manayin ti panagawid jaw, anak ko. Diyak pa may bagana nang. Ang amang mabayag manan sa kamin to makaawid. Amoy man nga ti matrabaho ijay. Kan may sana basta-basta ti agawid iti probinsya. Narigat ti agawid no awan balon mo akwarta. Sa bagay mo kidi Ay, wingayam anak ko. Palagipan ka manan. May papanitan niya, nanang. Nakita ngagsangsangit ti asawam idi na minsan. Gapaw iti panang pugkaw mo kenkwana. Ha? Marlon, anak ko. San kumamot akasta Mabalin mo mo't akasarita iti nasaya at ti asawam. Asaan abugbugkawam. No kasta, nagpulong man gaya man ti asawak kada kayo.
Saan ang nagpulong anak ko? Siya ka mismo tinakakita ken nakangeg iti inaramid mo. Agsangsangit adinanon ko iti kusina. Basol na matlaing no apay anabog gawak nanang. Wina, nga mabalin mo mo't akasarita iti nasayaat anak ko. Saan kada mapan mo din bugbugkawan iti kaadwan ti tao? Ay, maibabain mo't ajay tao. Hala, bayan nyo, ta dumawa takto iti dispenser ken kuana nanang. Nasayaat mo't no kasta anak ko. Di mo unay paspasakitan jay asawam. Taamangan numaumaken ka, ket panawan na ka. Ha? Ay, ikatum ko matikasta nga ugali anak ko. Sana nasaya at tikasta nga ipagpakitam nang runa iti sangwanan ti adwa tao. Kang runaan iti amin iti sangwanan dagiti annakyaw. Anya ti aramidam itabak. Adu alakay. Aglinisak dito'y balay. Kalpasan na, aglabaak. Apay ka di. Inkanto man ni Jili. Inka ipaw ititid ko akwarta. Anya kwarta. Sino ti pangipaw itak lakay? Kwarta ni Benji. Ipawit mo ken kuana ta igatang nakano iti motor na. Ha? Motor ko na Marlon? Uy, kasangay na ngamin kano intun umay alawas. Isungag pagpagatang iti motor. Anya? Oh, apayakas ta ti reaksyon mo. At ka ti parikot, Luisa? Ay, awan Marlon. Apayakas din ni Daddy, Mami. Ha? Anya hakas jay anak ko. Naimbag pa nagiti ka anakan na iti probinsya, ta may gatangan na kadagiti agkakangin a regalo. Idin to tata kami kanyading ko. Di na pa isaludsudan no, nyamat ti kayat mi. Ha? May salanga text, awag ken chat manipod kadakwada, itit na nadagos. Motor, relo, cellphone, ken nanya pa di tadawaten da. Renson, anak. Ngam da kami tagpagatang ken ko ana, ibagana adagos, ngawan kwartana. Unusan, ibagana nangina. Di ka madanagan. Takasaritak tuman jay amayo, may papaditi day tabanag. Ay, saan, Mami? Amangan no, agungat tumanan. Amangan no, ibagana manan nga reklamo kami. Renson, Nalo kaya mangtad karagiti kakabagyan na. Ngam naiimot-mot katatayo kapamilya na. lakay. Mangtad ka man iti pang grocery kan pang palengkek. Manan, Ha? kat no kahit itit ko lang iti napanalawas, ita dumawat ka manan. Ay kat aganos ka ata talaga akas talakay. Awan mat daduma pagdawatak. Ket maysa, si kamat nga rot ti ada trabaho na. Di si ka nga rot ti mangted iti maigatang kadagiti kasapulan dito'y balay. Awan pa'y maitid ko awan pa'y matsweldo. Amumot adakkel ti gastos ko'y dinagawid tayo. Anya? Gastos kan tumad nga minagastos. Agtipid ka ba ta? Dagiti lang importante ti gatangam. Sana no anyalan itan ti pangigasgastusam itit ko akwarta. Nagrigat kag birok. Marlon, Ibagam ka na giti anak ta, tas sursurwan na ngamin ti agimpan. noy kam iti pasarabo dagiti kakaanak ken kakasinsin mo. Di mo sayangan ti gatat nga igat-gatang mo nga uray la agkakangina. Ngamnod da kami amismo a pamilyam. Sakitam ti dawatan mi kan ka. Ha? Magpasarabo ken agpainom ka iti probinsya. Abak mo pa'y tinangabak iti loto. Agkakangina ken puro imported nga arak ti paspasangom kadakwada. Ngamno dito'y balay. Ultimo pang grocery nga agpaimat laang kada tayo, ihimot mo. Nakaado ka man ako nakon, Luisa. Basta agtipid kayo, kunak. Agtipid kayo, tas saan tayo mo't abaknang. Nawatam. Jak amukan ka, Marlon. Makaumatikas tang aramid mo. Makadlawak sa Luisa. Ha? Ne, anya ti kayat bu asawan, Marlon. Manungal daw na didak kasarsarita dagiti anak ta.
Labas-labas ang dakmatlatan di ti salas. Kaslaawan tao makit-kita da tunggal pumanaw kan sumangpet da. Mapana kon dadi, ada kon dadi, di dapay ko na. Kat kasaritam ngamin idaa. Naglalengdan ngay, ta syakit din ti umuna makisarita kadakwada. Marlon, sikat ti ama. Rumbeng na laeng nga rod kasaritam ida. Kumusta umat ida? Saan lang adagiti kakaanakan, kakasinsin ken kakabagyam ti kumustaem. Ha? Amom ka di agumurgura dagiti anak taken ka. Ay na, taan niya kumaga po ngay, agumura da kanyak. Kasano, kat di mo mat ida malagip ako mustaan. Imbag pa'y dagiti adda ijay probinsya, tadanda ni inaldaw mo akong kumustaan. Ngamda kami akabalay mo, di mo pa'y masango akasarita. Uray, hi, wano, hello man laeng kuma. Awan pa'y mangeg mi manipod ken ka. Ayun na yan, nagadukat nga artiyon nga giina. Agkakabalay tayo lang arudan. Alangan ba ta? Ako mustahan kayo pala eh. Marlon, Apay anaskan pa'y aya, ako mustahan kayo. Kat may samot na balay tayan tayo. ay katno kasta ti kapanunutam. Awanen maaramidak, Marlon. Di ka nga rod agreklamo. No kunam akas laawan tao ang makikita dagiti anak mo. Tunggal pumanaw ken sumangpet da dito'y balay. Ngamin, si kamet laeng tinangisuro kadakwada no apay akas tadaken ka. Sa anak mat anaimot ti kunap.